uyapayisana bengitshona naye yo uyapayisana loyo uyapayisana yo Nkosi vimba yala ngabantwana bakho nabantwana bakho bawele engozini Nkosi yami yo ningavumi yo i-trap no uyapayisana loyo yo uzokupayisa abantwana bakibo loyo yo uyapayisana ha lalelani la bantwana basekhaya phumani kuloyo muntu loyo phumani kuloyo muntu mina umona mina umona mfowini nyamazi lo muntu phumani lapho no do not be blinded i-attire no ningaphandle i-attire no unamanga lo muntu lo yo uyi-manipulator ne he's so manipulative yo and unamanga ne he's a liar pathological liar no but you know what maningafuna ukungilalela okusalayo nginonile nganithipha at least but phumani kulo muntu ningiceda amandla yazo ngiyamazi loyo